Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No kayat mo ti aglamot, di ka agsadot-sadot. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Rantay, agriin kan lakay. Lakay. Nagpigsamot din ti urok na. Nakatangkayagan jay init ngam agururok pay lang. Ay, Rantay, agriin kan. Nangaton jay init. Ado pay ti aramidan ta dito balay. Ay, talaga nagrigat aringan. Rantay, no di ka pa'y lagriin, mabaawanan di indasar ko apagarmusaran. Na, agriin ka matlagayam anakangag iti armusar. Itay ka pa'y aririingang. Mangantan, Flor, mabisinaon. Bumangon kan, taado pa'y ti aramidan ta dito'y balay. Mapanak aglaba ijay karayan, si kamat agsibog ka kadagiti mula. Nalpasa kun anaglaba ijay karayan. Ngam di mo pa'y inarami, di ibagbagakan ka. Saan pa'y matanasibugan dagiti mula di tarubayan? Madamdaman to ka din, Flor, tamasaduta ka rumar. Anya, kayat mo asawan, manipod itay bimangon ka, di ka pa'y rimrimwar? Wen, anya ko mga iti aramidak di tarwar ko, no nagdagang ti panawid. Ay, sus, Rantay. Imbag man ta maanusam ti agtali na adlatan dito unag ti balay. Watwatam mat atabagay. Masadutak nga rod arumwar. Diyak kayat ti mainitan tag umisitak. Anya, di mo kayat tingumisait kat nagngisit ka lang arudan. Ay, di nakpay mat amo atulungan dito balay. Flor, umayak man. Ay, uwan tatang. Nakalukat day tari daw. Sumrag kayo latan. Rantay, umay ka man bit ijay balay. Anya ti aramidak iti balayaw tatang. Kaduaan nakamang bagkat kadagiti irikaw. Iyo nagta ijay balay. Ay, sana ka makabagkat tatang. Nasakit itakyag ko. Iso nga rod nga dak dito yung unag ti balay. Anay ko. Nagsakit na talaga ti takyag ko. Anay. Anya tinapasamak iti takyag mo aya. Diyak man na mo tatang. Kasla damon na iligasi nga urat iti takyag ko. Gapo iti panagbagkat ko iti nadagsain. Anya? Wen. Iso pasensya kayong tatang Di kay matulungan nga agbagkat iti irek. Uraek pa nga gimbag tinasakit at takyag ko. Apay adi mo tinulungan ni tatang anang bagkat iti irik na. Nasakit nga ro ti takyag ko. Anya, nasakit ti takyag mo? Kat saan mo titay? Nagsakit langan, idi may nitatang dito balay. Kilaat nga ro asim makit ti takyag ko. Iso ajak matulungan ni tatang mau. Ay, di mo man la matulungan mo't ni tatang ko, Rantay. Apay di ka makaawat mo't, Flor. Imbagak lang nga ro din nasakit ti takyag ko. Nagadupay la sa umay. Imay nakisaritaken ka na imbag. At tulungan ni tatang ngam adda kamatla dito unag ti balay. No imbagak ajak kayat ti tumulong, jak kayat. Mawatam. Tatang, saan nyo latan nga ibabaon ni Ranting agtrabaho? Ha? Apay ngay anak kaw. Ay na, agsakit tinakam na no maibaon. Siyak ti agtin nag-adakas no ibaon nyo. Anya? Apaan nak no adda mang ibaon kan kwa na. Nagalasan ti ugali dayjay alalakay? Hawan lang arudan ti panggedan na. Isupay tinatangset kan sa daw. Tatang. Apay, di na amo dito'y balay ti pagtataudan ti bagasyaw. Isung arod nga agpatulong ako maamang bagkat kadagiti irek. Taited ko kan kuana jay dua akaban. Tamapan na ipabayaw, tapno ada bagasyaw. Tatang. Ngam nagbabawi akon. Ni Arman ti tinangdanak anang bagkat kadagiti irek. Hay, sadot dayjay nga asawam. Hawan pa'y sir-sirbi na alalakay. Hanya langan ti kayat ng aramidan. Maturog ngagmalmalam. Adda kayo mo dito'y sirok ti kayo amang mga Arman. Leia. Wan, Rantay. Imbag dito eh.
tapres ko ti angin. Ah, Nagpudot ngamin iji o nagtibalay. Iso dito'y kami amangan kanileya. Umay kamangan arante. naimas ngagpaiso ti sidain nyo Adobo a karnit manaw. Wan rantay. Jay kwarta nga intangdan kanyak ni katugangam. Ison ti inggatan ko iti naimas asidaan may. Saan ang naimot ni katugangam? Aya, Agasam. Saan mo't anadagsan di inaramid ko? Ngam tinangdanan nak iti husto. Isu amay sa kilo mat akar ni ti manok ti ginatan ko. nagadumot ten ngagpaiso ti inadobo a karnit manaw. Ni nagbanglupay. Rante, ramanamot atap na umum ti bagbagam. Ay, sige man nga rodlaya. Makipanganak ako. Oh, ay da, apo. Oh, napsuga ka. Nay, rantay. Ad-adumot tan ti sindyam. Ngam da kami kanileya. Unang paiso. Insubong mo't amin na nakarne. Anya, ne, jak mo ten napuutan nga adugayam ti kinnan ko a karne ngam da kayaw. Ay, pasensya, Arman, Leia. Ay unay matan, rantay. Patiin na po'y. Naibos. Agraman itit. Kinan mo. Ay, nagrawot ka matan. Mala, agyaman naklangan kada kayong agasawa. Agawid ako, unta nabsugak mo tayo. Naimas nga agpaiso ti adobo a manok. Ay, mangibabain at talaga day di arantay, Leia. Basol may matkit di akin ni Arman. Tainawis mi pailaang mo umay makipangan. Anya nga'y tinapasamak. Impapol na amin asidaon, agraman in na po. Ay na siya kung tagkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Di kay madanagan, sukatak jay linamot ni Rantay. Saanan, Flor? Imbagaklaken ka, tapno ang mumti inaramid ni Rantay nga asawam. Saggaysa kami laang alukpo ti sindaken ni Arman. Ngam ni Rantay, agraman naluk ng atulang ti manok, sindana. Anya? Ala, sana kung nagbayag, Flor. Imbagaklaken ka tinaalas nga ugali ni Rante. Agmalumpay ko maasidaon mi dayjay ka ni Arman. Ngam awanon tanasimot-mut ton. Na, agururok manin katengat aldaw. Ay, di nakpayan matulungan ng trabaho. Ay, Rantay! Rantay, agring ka! Rantay! Na, tadada ka tapimigsan ti panagurok na. Oy, Rantay! Agring ka ko nanay! Adda pa panak! Sika pala tagluto! Bumangon kan! Napatag ti papanak! Iso nga agluto ka iti kanin ta inton madamdama! Ay, una yun ta nagrigat kalakit din ariringan! Ha! Makamu ka iti biyag mo! Nay! Langampay lati karire nga magsusuyaab ka manan, Rantay. Sige, magkayam na lang. Lumabas ako mangam nakita ka dito'y sangot ti balay mo nga agtugtugaw. Ay na po, makabanog. Anya ti makabanog nga ibagbagamay. Makabanog mo, gam, ti maturog na nang. Naktangan pa iti tenged ko. Ay, just ki karantay. Ay na. Day talatan tararami dumitibiyag mau. Di mo pa'y amwa tulungan ni Flor nga asawam. Kastalat ti biyaga na nang. Sana balay, tanagagat ti asawak. Na, apay, di ka mabain ka ni Flor nga asawam. Nagagat amapan makipuras itinatang iji bangkag. Idinto ta si ka maturog lang tararamidam. Nanang, kabailan na nga aramiden dayta. Saanen amasapul at tulungak pa iti asawak. Si kalaang ti lalaki asadot dito'y lugar tayo, Rantay. Kitaam dagiti katawunam. Naagawa dama pa nagtrabaho. Si kangay. Nagpusyaw ka pa yan, gaputa malabos mo ti maturog. Ha? Kitaam man talangam. Langam tagkakapsot. Nagbuntog pa yan nga gukap tangiwa mo ngagsaw. Anya? Slow motionan ti garaw mau. Takasanaw. Saan amawat-wat-wat ti bagim ngag trabaho. Naa? Awan tinasaya at mapasapak kan kano day talat tantar aramidem. Nanang? Imbag man tapakanan nakapayla ti asawam. Gaputa iso ti mangmanggad para kada kayaw. Awam mga ron panggadam. Nanang, sumardeng kan.
Nasakit ti ulok a dumdum ngagkeng ka. Nagrawag ka pa'y mga raw amangan. Na. Ti ammom siguro. Jak amo tinaramid mo ijayan darman kan leya. Inibus mo ti sidanda. Di ka lagbabain. Rawag. Anya? Dahito ti tandaan na mapagsasao, Rantay. No kayat mo taglabaw. Di ka agsadot sa daot. Madula amin day ta pagsasaw na. At dalatala mo tag nga oray awanter aramidag. Day ta titandaanan yaw. Rantay, tulungan nakman biit nga agkali iti abot a pagbasuraan. Ay, pasensya kayong tatang. Maditirik na. Anya? Nay, Aguye kak pa yan iti one part. Talong aldaw nakastoy tirik nak tatang. anya ngay day ta asakit mo. Nakaptanak sa amutin iti anya day tayo? COVID-19 sa. Anya? Amin na sintomas ti sakit a COVID ka. Addan sa kanya akong tatang. Ay, sige Rantay. Ay, panawan ka pa nga raw. Ang mga numaakaranak. Napaano ni tatang? Nagbutang inimbagak nga mga nakaptana ko niti COVID-19. Ay, diyak ka ti mabanog nga gali iti abot a pagbasuran na. Ne, nimot arman ti agkalkali iti abot a pagbasuraan niyaw, tatang. Wan, anak ko. Imbagak ka ni Rantay nga isulangan ti agkali iti abot. Nga madamat gayam ti sakit na. Anya, agsakit ni Rantay kunayo, tatang? Wan, aguyak kan maditirik nana. Ipagarup na pa yan anakaptan iti sakit akubayd. Ay, nasaan nga agsakit ni Rantay, tatang? Anya? Katno adda ijay balay nagbuybuya iti TV. Nakasarsaran ta. Tiyawanan bain asadot. Nagpambarmanan katangdanak mat nga agkala iti abot. Imbagla makatulong kang ka. Amuyo lang nga ruden asadot di asawak, tatang. Nga madiday tangar aramidan na kadatayaw. Sapay jak kayat ti ulbud a tao. Tatang. Ti sadot akas ken kuana. Awan ti karbengan na amangan. Anya? Flor, di mo man pakpakanen day jay arante tapno agnakam. Mangnam na mga main kang ka, isong agsadot-sadot. Tatang. Danggan nak, Flor. Kastoy ti aramidam. Saan ang mabalin ti kastangar aramidan na? Nakaluto kan, Flower. Mabisina kon. Awan ti ilutok abagas kan si Dan. Anya? Kasano nga awan kat addamot tangdan mo nakiburas iti natang. Pinagbayad ko iti utang ko jay kwarta tangdan ko. Isu nga awan ti bagas kan si daun ta. Anya? Agnakam ka. Nanganak kong ijay ayan tatang. Oy, kasarsarita ka. Yung kaagiremedyo iti kanenta, tanay mabisina kaon. Sikan ati agiremedyo, tadda papanak. Kasano nga ruden da ita? Saan ka matan amangan? Ay na, maanusak ti bisin ko, Rantay. Mala, makaammo ka pala dito'y balay. Tarumwara ko. Nasaya at day nga inaramid mo, anak ko. Agnakam ita day Rantay. Mabisinan ti lukaw. Sa bagay na umaakmutan iti ugali na, tatang. Sigurado nga aburido itanday niyay. Tirigat na, di na mo taglutaw. Anya? Wen, tatang, manipod nagasawa kami. Itlog laang ta muna alutuin. Siyak amin ti aglutaw kun agisagana iti kanan may. Gapo iti daytoy nga inaramid takan kuana. Agnakamad, matay lakit din iti bisain. Wen, tatang, numuna kat awan pa iti ultimo bagas ken tinapay ijay balay. Nay, Flor, di kan samutan agaw-awit iji balayaw. Wen, Arman, kayat kulaang apag nakumun jay sadot nga asawa. Sa bagay mayat matkit di day nga inaramid mo. Tapno agnakam. Nila ang rante ti sadot dito'y lugar tayo. Talaga mo. Kastamot la ti bagbaga dagiti daduma. Katawaan da ti liklikodan na. Nakitak mat itay ni rante. Nagturong ijay balay da katugangam. Nalabit amapan makipangan.
Lakit di Patsyak asaan akanunungan ti katugangak a babae, tinaalas nga ugali na. Nay, anya tararamidam dito'y balay, sadot. Nanang, umayak man makipangan. Ay, awan ti makan dito'y balay. Imposible. Sana ka naglutaw. Apay, di na kan ilutlutuan iti kanam ni Flor nga asawam. Duan nga daw sana nagawid iti balay nanang. Agnanaed itan iti balay da tatang na. Ay, kagunggunam sadot. Ha? Kas pangarigan siyak mat, daday ti biyang ni Flor nga asawam. Panawan ka mat gapoy ti kinasadot mo nga asawa. Anya? Nanang, mabainak mo't amapan iti ayan da katugangak. Gaputawan may tultulong ko. Daytan, jay bagbaga kapag sasao kang karantay. No kayat mo daglamot, di ka agsadot-sadot. Ha? Sursurwang mga minti tumulong ka nagtrabaho Anya nga ita, mabain ka na mapan makipangan ija ayan da katugangam. Nalabos nga minti kinasadot mo. Isu nga ganos ka, tapinanawan na kan di asawam. Kastala tibiyag, rantay. Panawan na ka di asawam, no agsadot-sadot ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. No kayat mo ti aglamot, di ka agsadot-sadot. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Kastala tibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.